Buswa ejina poye mantemo hono mwana so ko piem we Akuapem South abato mpeso ya no so a akatama so monyoku NDC mueja edem ni nyina ne se osusa nkrofobi ede wonsa akokeka zongo caucus coordinator yo we poye mantemo nti amamenti bi ho ase ama no homne so wo amanyoku no emu saa semisi bese na watwemienu nie wabra na abato mpeso ya ne mpanimfo ene wo mu a ekopem rahye dibre atenase a wo mu adwendwe ekwaye obefa so amadwumadie no akọ eho na beto odwa se zongo caucus coordinator Musa Fuseni enipa bi akoto ahye ne so abro no esanse entiase anya adwuma ewo enhyiemu no emu ye nti amamente me ho ase asori wa amanyuko na chitafo emu branch secretary ewo Presby Primary Simon Amuzukwame ya wono enigina amanyuko ni mpanimfo anemu ene Adom Kasee atwetwe nkomo editi udwase wachire nkrata pi ede akoma amanyuko ni mpanimfo sasemu esi ye no wonhye no wonka nenso omu biye ni wono mu a waje won krata no eso ye dey ma han by 2 weeks ago yeah coordinate we go zongo caucus friend Fuseni on by meeting on by group Fuseni but our meeting or officer besine on be kan hwe ya ba ko de letter bre wo mu e mo 1 week na chi no ye ntishu ye ele se never be say kojo no jirabe kojo jida ho ena boaji ena Jonas lipa 3 lipa 2 eshi we Fuseni Fuseni wuye enti e ba say be say kojo se e ba ni dey na we chairman na o jida ho na bibi LC na what me pata amudo sunso office o na e ba say be say mu boko Adom Kasee pem so bi asenka one amanyuko ne mpanimfo bi ebetwetwe nkomo enso enkosiaga